Ang kalibutan, mga igsoon, giharian sa yawa. Mutuo mo, dili. Kinsa maroy hari sa inyong balay, ang Ginoo o ang yawa? Sige, Ginoo. Unsa may timailhan nga ang yawa naghari sa atong kinabuhi? Kung maliwat na taniya, ang yawa bakakon. Gitawag na siya Principis Bakak or Prince of Lies. Kinsa man ninyo dinhi ang di gyud mamakak, tasang ka mo. Mayawan on lagi gyud mo. Nyaingon mo ang naghari sa inyong balay. Ginoo. Ang Ginoo kamatuoran. Atod pa ni Kristo, I am the truth. O kinsa tong giharian sa Ginoo, di gyud mahadlok, mutugan, muangkon sa kamatuoran. Mao na siya. Nya si Kristo nagsulti siya alaot kamong mga magtutudlo sa balaod o mga Parisiyo. Nga naman, kay kini manggong pagpakaaron ingnon, kining pagpakita ba sa bakak, makahatag ni miserable nga kinabuhi, miserable life. Kana bang mag-antos ta? Mao bitaw ang kalibutan karon, nag-antos, krisis, gubat, apil na ning mga linog, mga baha, bagyo. Gasunod ang bagyo ay siguring wapa mo gawas. Gasunod na sad kuno si Hana. Nag-uya ba ka na silang duha, siguring o si Hana. Kana bang gasunod-sunod niya bago pa sa tos igay. Ana niya napay linog. Duha na kalinog ang niigo sa tulo ba to sa Mindanao. Anhin na napadong sa Visayas. Nya, gubat pa. Sige pang saka ang mga paliton, ang mga presyo. Siging dinautay ang mga politicians. Way hunong dinautay. Wa kahimo sa ilang mga tulumanon sa pag-alagad sa mga tao. Dinautay to the max. Ambot karon ng mga barangay officials nga mga apply sa kunuhay o galagad sa barangay, di basagan ni mga buangon, di basagan ni mga tigpakaron ingnon, no? Pila kabok nanagan ron sa posisyon sa barangay nga mga matinudanon. Tanawan ninyo, mao na butari kana mga tigpakaron ingnon ay nagbutari mga yawanon, di ba? Na ligay mong tupad na yawanon ka. Pasabot bakakon ka, tigpakaron ingnon ka, naghatag lang kag kadaot sa kinabuhi. Tanawa ragod, akitang tanan nakasuway mangitag kabuang. Ako buangon man sad ko, hangtod karon buangon gyapon. Pagbuhat og sala, unsay mahitabo nimo? Kana ini buhat nimo og sala ba? Kasuko ba, pamakak ba, pangilad? Sige, unsay bation nimo, malipay ka o dili? Wa, way kalipay, malinaon ka dili? Wa sad. Unya, unsa man na? Miserable life. Pero suwayo, tugag tinuod, pangumpisal, pakiguli sa imong kaaway, pasayloan ang nakasaa nimo, pagkahawan sa imong ngani. Pagkanindot ipahiyom atong tao nga kaniadto sigihan nimo kusmon, hindi pahiyom nimo gaan kay imong bation. Kanang utang nimo wa gid nimo bayari, sige lang kag saad-saad nya og buangkon jud kas tinuod nga wa kay ikabayad nya tamparuson din kas nagpautang nimo nya moangkon ra sad kang angay kang tamparuson. Pagka malipayon nimo mulakaw nga lagom imong naw. Nga naman, kay nagpuyo kas kamatuoran, the truth will set us free. Matod pa ni Kristo. Sige, lingi ag-usab na imong tupad. Nasugod karon manug-an atas tinuod ha.
tugas tinuod.